Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41. Ivugira kandi ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Ferenga Kwaya. Ngizi ngingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kuri uyu wa gatanu tariki 23 z'ukwezi kwa 12 mu 2022. Impuguke z'umuryango w'abibumbye ziravuga yuko zabonye ibimenyetso bigaragaza yuko u Rwanda rukora ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ese u Rwanda rurabivuga iki? Murimo muravuga amafoto ntawuzi aho yafatiwe, ntawuzi igihe yafatiwe. Ubwo ngubwo ibi byose ntibimara gushyikirizwa na leta y'u Rwanda, iyo ibivugwaho ubwo ngubwo bizasuzumwa tugira icyo tubisubizaho. Umutwe wa M23 wemeye kuva muri Kibumba ukahasigira ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ese byo bitewe n'iki? Tubyemeye kubera ubusabe no kwemera gushyira mu bikorwa umwanzuro w'inama y'abakuru b'ibihugu yabereye i Rwanda. Amakuru yacu araza kwibanda kuri icyo kibazo cya Kongo. Tubafitiye kandi n'abaza muganga muri kino kiganiro kiyobowe na Florentine Kwizera. Florentine Kwizera kandi ni nawe ugiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Urakoze Ferende. Yahereye mu Bufaransa aho hari umuntu yisha abantu 3 akomeretsa abandi 3 hagati mu mugwa mukuru Paris. Ivyo bikaba byabereye hafi y'ikigo ndangakaranga c'abakirde mu micungararo yaho bita Gare du Nord, ahari n'amazu y'uburiro hamwe n'ibibanza byo gutunganya imishatsi. Umugabo w'imyaka 69 bikekwa yuko ari we yarashe yagwanijwe imbere yo gutabwa muri yompi n'abapolisi. Ubu ariko aravugwa mu bitaro inyuma yo gukomereka ubwiwe. Abashikiriza amanza bariko bihweza nimba ubwo bwicanyi bwo babufitanye isano n'ugwanko rw'amacakubiri afatiye ku rukoba. Ukekwa yarasanzwe afise ibirego bifatiye ku gitero cagabwe kubimukira mu mwaka uheze, aho yakoresheje icuma agakomeretsa abantu 2 agatabura n'amashitingi. Umukuru wako karere kabereyemwo ubwo bwicanyi muri 10e arrondissement, Alexandra Cordebar, yabwiye abanyamakuru yuko ari amakuba kuri ako gace. Aka gace ka nimero 10 gahuza imico itandukanye imaze imyaka myinshi ihikaze abantu baturutse mu bihugu binyuranye. Nta kaga gakomeye kuri twebwe twese ndetse no ku baturage b'abakirde bigaragara ko mwicanyi ari bo yaragambiriye kwibasira. Kugeza ubu nta makuru yihariye dufite yatumye uyu muntu akora ayo marorerwa. Hari ibimenyetso bikomeza gukwirakwira vyerekana yuko hari ubwinshi bw'abanduye umugera wa COVID-19 mu Bushinwa, nubwo ibiharuro bitangwa ku mugaragaro vyerekana ibihushane. Ubutumwa buca ku mbuga hwaniro mbere n'ibinyamakuru bigenzurwa na leta bigaragaza yuko abafise umugera wa corona batera baba benshi. Ivyegeranyo bitaremezwa bigaragaza yuko miliyoni ziharugwa mu mirongo z'abanyagihugu b'Ubushinwa bafashwe n'iyo ngwara kuva ingingo zo gukumira COVID-19 zitezuwe harashize indwi 2. Ariko naho bimeze gutyo rero, leta yo yatangaje yuko hari abantu bagera 4,000 gusa banduye uwo mugera kandi yuko atanumwe yapfuye. Umuvugizi wo mu bushikiranganje bw'imigenderanire muri leta ya Beijing yavuze yuko ibintu aho bigeze bagishobora mu majambo yiwe kubikontorora canke kubigenzura. Ubuhinde bwobwo buteganya kuzana ingingo zo kuzitira COVID-19 zikaze ku ngenzi cane abava mu bihugu birimwo ibiharuro byinshi by'abanduye. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu Monsieur Mandavia yavuze yuko kuva mu ndwi iza bizoba ari itegeko ku muntu wese ashaka kuja mu Buhinde ko abafise icerekana yuko atabwandu bwa COVID afise kubava mu bihugu bizoba vyatoranijwe, ariko akaba atavuze ivyo bihugu ivyo ari vyo.
ingenzi zizotegerezwa kurungikana ko icemeza yuko badafise ubwandu bwa covid ku rubuga rwa interinete rwa leta y'ubuhinde, bongere bapimwe ubushuhe bamaze gushika mu gihugu. Leta y'ubuhinde yasabye kandi yuko abategetsi baguma barikanuye kugira ngo bacunge ko hoba hari imero nshasha z'uwo mugera wa covid-19. Abantu mu gihugu bahimirizwa kwambara agafukamunwa mu bibanza birimo abantu benshi. Ubuhindi bukaba ari igihugu kigira kabiri ku isi kimaze gutangaza ibiharuro byinshi by'abanduye uwo mugera wa covid-19. Iyi mwumva ni BBC Gahuzamiryango. Ishirahamwe Shell ryimbura rikagurisha ibitoro rifise amashami hirya no hino mu makungu rigiye guha indishi ingana na miliyoni 15 abanyagihugu bo muri Nigeria barireze kubera ibitoro vyasesetse bikonona akarere kabo. Sentare yo mu Buholande yategetse nako mu mwaka uheze ko ishirahamwe ryegukira Shell ryo muri Nigeria ryirengera ingaruka zatewe n'amavano y'imiringoti y'ibitoro vyaryo. Itegeka Shell gutanga indishi muri urwo rubanza rufatiye ku gitoro casesetse muri 2004 na 2007. Inkuru ya Will Ross mwishikizwa na Prime Ndikumagenge. Guhera mu bihumbi 2008 abarimyi bane bo muri Niger Delta bagomye bavuga yuko ukuva kw'imiringoti itwara ibitoro kwataye mu kaga aho bahora bakura uburaro n'uburamuko, aho ivyo bitoro bimariye guhumanya isi n'imigazo y'amazi vyabo. Bafashijwe n'ishami ryo mu Buholandi ry'ishiramwe mpuzamakungu Friends of the Earth, baritwariye ishami rya Shell ryo muri Nigeria muri sentare yo mu Buholandi. Iyo kompanyi y'ibitoro yo yagomye ivuga yuko ibitoro vyaseseka kubera ibikorwa by'ububisha by'abatobora imiringoti kugira bibe ibitoro. Ariko sentare yaciye urubanza ihukuri abo barimyi, mu nyuma umwumvikano utuma Shell yemera kuriha indishi y'amafaranga arenga miliyoni 15 z'amadolari. Ayo mafaranga azogaburwa n'imibano 3 aho muri Niger Delta. Mu kwezi kwa Gitugutu, sentare yo mu Bwongereza yashinze ko ibihumbi by'abarimyi n'abarovyi bo muri Nigeria bashobora gushingishiriza Shell urundi rubanza muri sentare nkuru y'i Londres. Umukuru w'ishirahamwe ry'abaganga muri Turkiya yashengejwe mu rubanza ku caha co gukwiragiza ibihuha vyerekeye iterabwoba. Sebnem Kadur Fichansi akaba yasavye yuko haba itohoza ku makuru yavuga yuko igisirikare cakoresheje ibigwanisho vy'ubumara ku bagwanyi b'inyeshamba z'abakirde muri Iraq. Abategetsi ba Turkiya ivyo ntibavyemeye. Ifatwa ry'uwo muhinga karuhariwe mu gusuzuma ibimenyetso vy'ivyaha asanzwe ari no mu baharanira agateka kazina muntu ryabaye mu kwezi kw'icumi, rikaba ryariyamirijwe cane. Umugambwe w'abakozi b'abakirde PKK wemeza yuko abagera kuri 17 mu bagwanyi bawo bishwe n'ibigwanisho vy'ubumara mu misozi yo mu buraruko bwa Iraq. Uwo mugwi ufatwa na Turkiya nk'umuhari w'iterabwoba ndetse n'ibihugu bimwe bimwe vya Buraya umaze imyaka igera ku 40 mu ntambara. Sentare yo mu Budagi yakatiye umunyoro w'imyaka 14 umugabo aregwa icaha co gukomeretsa n'imbugita abantu bari mu rugendo harashize umwaka urenga. Uyu mugabo w'umunyapalestina yakuriye muri Syria yateye imbugita abantu 4, 3 muri bo barakomereka cane. Sentare yo muri Munich yamuhamije icaha co gushaka kwica no kubabaza umubiri kuri abo bantu. Sentare kandi yahakanye kwiregura kwiwe gufatiye ku kuvuga yuko yoba afise ikibazo co mu mutwe, ivuga yuko ahubwo yabitumwe n'ubutagondwa bushingiye ku idini rya Islam. Felin. Urakoze Florentine Kwizera kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nabibabwiye mu kanya, impuguke z'umuryango w'abibumbye ziravuga yuko ngo zabonye ibimenyetso bigaragaza yuko u Rwanda rukora ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ibyo byagaragaye mu cyegeranyo cyabonetse kitarashyirwa ahagaragara izo mpuguke z'umuryango w'abibumbye zanditse. Leta y'u Rwanda ariko imaze iminsi ihakana ibyo birego. Mugenzi wanjye Jean Claude Mwambutsa yadusomeye ibiri muri icyo cyegeranyo adukorera inkuru ikurikira.
mu cyegeranyo cyagiye hagaragara ariko kitarasohorwa ku mugaragaro, itsinda ry'impuguke za Loni rivuga ko ryabonye ibihamya by'uko ingabo z'u Rwanda RDF zifite uruhare mu bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Izi mpuguke zivuga ko ibimenyetso byazo bishingiye ku mafoto n'amashusho yafashwe n'indege agaragaza ingabo z'u Rwanda zifasha umutwe wa M23. Izi mpuguke zivuga ko zashoboye kubaza abatangabuhamya 230 ngo izi mpuguke zabonye ibimenyetso by'uko ingabo z'u Rwanda zagaragaye ku butaka bwa Kongo hagati y'ukwezi kwa 11 k'umwaka ushize n'ukwa 10 k'uyu mwaka. Iki cyegeranyo cya Loni kivuga ko umutwe wa M23 wagaragaje ubushobozi budasanzwe buzwi ku mitwe y'inyeshyamba wigarurira uduce twinshi, ngo hari naho wagaragaje ubushobozi bwa gisirikare busumba ubw'ingabo za Kongo ndetse n'iz'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Aha impuguke zikavuga ko ingabo z'u Rwanda zafashije M23 mu mahugurwa, ibikoresho bya gisirikare no gufasha uyu mutwe kwigarurira uduce dukomeye nk'ibigo bya gisirikare. Izi mpuguke zivuga ko abasirikare 5 b'ingabo z'u Rwanda bafatiwe ku butaka bwa Kongo, ndetse ngo hakaba n'ibikoresho bya gisirikare byagaragaye ahabereye imirwano bikekwa ko ari iby'igisirikare cy'u Rwanda. Izi mpuguke za Loni zivuga ko ingabo z'u Rwanda zifashe umutwe wa M23 zafunze imihanda n'ibiraro mu rwego rwo kubuza ubuhahirane n'urujya n'uruza. Aha zivuga nk'umuhanda uhuza umujyi wa Goma na Rumangabo wafunzwe iminsi myinshi mu kwezi kwa 5, ndetse n'uhuza Rucuru na Bunagana. Uretse u Rwanda, ingabo za Kongo nazo zitungwa gatoki n'iki cyegeranyo, ngo kenshi zagaragaye zikorana bya hafi n'imitwe yitwaje intwaro irimo n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Tumaze kumva ibivugwa muri icyo cyegeranyo, twashatse kumenya icyo u Rwanda rubivugaho, maze mvugana n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije Alain Mukurarinda. Icyo cyegeranyo ngira ngo ntaho bitandukaniye cyane n'igiherutse gusohoka mu mezi 2-3 ashize, ngo twumvise ko cyashyikirijwe akanama k'umutekano ko kandi kazagira icyo kabivugaho. Ni ukuvuga yuko ibyo bimenyetso bivugwamo nibyo byavugwaga, ntago bari bagera ku rundi rwego rwo kuvuga ngo barabyerekanye barabitanze ngo nibura n'umuntu anabisesengure. Uyu munsi rero biragoye kugira icyo umuntu abivugaho, ariko nk'uko twamye tubivuga nka guverinoma y'u Rwanda, u Rwanda rufite ikibazo cy'umutekano kubera imitwe imwe irwanira muri Kongo yifuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Umutekano w'u Rwanda urindirwa mu Rwanda no ku nkiko zarwo. Ntabwo u Rwanda rukeneye M23 kugira ngo rurinde umutekano warwo, nk'uko M23 idakeneye gufashwa n'u Rwanda kugira ngo ibyo irwanira, ibyo ibaza guverinoma yayo, guverinoma ya Kongo, ibashe kubikora. Muri iki cyegeranyo ku mapaje agera kuri 47 kugeza kuri 51 barerekana ibikoresho bya gisirikare bigaragara yuko ari ibya leta y'u Rwanda byanditseho RDF. Ibi ngibi byo nabyo na n'ubu ngubu murabihakana? Ariko ntekereza ko abantu bakwiye kujya bitondera, kuko hari n'ikindi gihe, niba nibuka neza, hari bamwe mu muryango w'abibumbye batweretse uducupa bavuga yuko hari ibihugu bikora intwaro za kirimbuzi, nyuma tuzi uko byaje kugenda. Tekereza yuko kuvuga ngo guverinoma y'u Rwanda yahaye M23 intwaro, yahaye M23 uniforme, yahaye intwaro cyangwa amasasu ya M23, ku rundi ruhande ukumva yuko buri gihe abantu bose babyemera ngo Kongo ari igihugu gikize, haba mu butaka, haba ibiri hejuru y'ubutaka, ibiri munsi y'ubutaka. Kongo ni igihugu kinini gihana imipaka n'ibihugu bigera ku 9. Ukibaza impamvu iyo mitwe iharwanira igomba kujya kugura intwaro cyangwa guhabwa intwaro na guverinoma y'u Rwanda. Ni ukubera iki? Niba bavuga ko bafasha ahantu bahexploita no ngo bahakura ubwo bukungu, batabasha kujya kugura izo ntwaro ku giti cyabo, kuki bumva ko bagomba guhabwa intwaro n'u Rwanda? Mu yandi magambo, murimo muravuga amafoto, ntawe uzi aho yafatiwe, ntawe uzi igihe yafatiwe. Ubwo ngubwo ibi byose nibimara gushyikirizwa na leta y'u Rwanda, yo ibivugwaho, ubwo ngubwo bizasuzumwa tugira icyo tubisubizaho. Ni ibimenyetso batanze batanabihaye guverinoma y'u Rwanda. Ni naho naje kuvuga ntibiragoye kugira icyo umuntu abivugaho. Reka twizere ko niyo ntambwe bazayitera bakanabishyikiriza leta y'u Rwanda, noneho ikisobanura ikavuga iti ibi ni ibyacu cyangwa koko si ibyacu. Kuri ubu rero ntimubihakana, ntimunabyemera?
rero ntabwo tubyemera ntabwo kuba tuvuga ngo tuzabisuzuma nta kigaragara nicyo se kivuga yuko umunsi twabisuzumye tuzagaragaza ibi ngibi biva ahangaha cyangwa ibi byavuye ahangaha. Alain Mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda. Iyi ni insamirizi ya BBC Gahuzamiryango, murayikurikira kandi kuri Kisoro FM muri Uganda. Mu kanya turakomeza muri Congo kuko amakuru yacu aribanda uyu munsi kuri Congo. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Aho Igoma ubu ni saa 12:45, hano i Londres ni saa 10:45. Dukomereze rero aya makuru muri Congo. Umuyobozi w'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zagiye gucungera umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, General Major Jeff Nyaga yasabye abaturage babaga mu karere ka Kibumba kugaruka mu ngo zabo ngo kuko umutekano wagarutse. General Major Nyaga ukuriye ingabo za Kenya ibyo yabivuze nyuma y'aho umutwe wa M23 wemeye kuva mu mujyi wa Kibumba ukawuharira izo ngabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Kibumba iri mu birometero 20 uvuye mu mujyi wa Goma. Navuganye n'umuvugizi wungirije wa M23 Canisius Karemera Munyarugerero, mbanza kumubaza impamvu yatumye bava Ikibumba. Tubyemeye kubera ubusabe no kwemera gushyira mu bikorwa umwanzuro w'inama y'abakuru b'ibihugu yabereye i Rwanda. Ubwo ni ukuvuga murava aho ngaho muri Kibumba ryari? Ndagira ngo kugeza kuri uyu munota tuvugana twari tukiri mu mishyikirano n'ingabo za EAC, ndetse no kugira ngo tubamurikire eneo tubasigiye no kwicungira umutekano. Ubwo izo ngabo za EAC ni ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, twavuga ko ni ziriya bohereje muri ako gace zo muri Kenya? Cyane rwose. Rero murimo murumvikana uburyo muhererekanya ako gace? Cyane. None murabasigira hehe? Murabaha Kibumba gusa? Ibyo si ngombwa, turi mu ntambwe y'amahoro, turi mu ntambwe yo kubahiriza ibisabwa. Ubwo ibizakurikiraho tuzagenda twumvikana nabo, tubasigiye iyo eneo ya Kibumba. Bwana munyamakuru, icyo twakoze ni akabarore kariya, ni intangamugaro, ni n'igiciro gikomeye cy'amahoro. Uravuga ko ari akabarore, ariko ako ni agace gatoya mubasigiye, mufite igice kinini bivugwa yuko mwasabwe kuvamo. Ibyo byo muzabikora ryari? Bwana munyamakuru, niba nahari tuhatanze ku mahoro, tuhatanze tudahaswe, natwe icyo dusaba ahubwo nibyemerwe nabo bazabishyire mu bikorwa. Ibyemerwa mushaka ni ibiki? Ni amahoro. Amahoro murayabona gute? Kuko leta ya Kinshasa yo irimo iravuga yuko mugomba kuva aho muri. Ayo mahoro murabona ko muzayabona gute mutabanje kuva aho muri? Niba dusabwa tugatanga, ni igiki gituma nabyo basabwa batabitanga? Ubone ikinanise ni binani. Twe niba twemeye gutanga ibyo twasabwe, ubo kuki badatanga ibyo tubasaba? Ni ibiki mubasaba? Tubasaba amahoro, birinde uburabushotoranyi bwo kwica umuntu azira ubwoko bwe. Ni nacyo nayimpereyeho mvuga nti niyo miryango mpuzamahanga ndetse n'abo bakuru b'ibihugu basiyeje bakavuga bati ni musubire inyuma bakabidusaba tukabyemera. Kuki badasaba guverinoma ya Kinshasa kureka gutwika abantu bazira ubwoko bwabo, kureka kubagirira nabi, kureka kunyaga inka zabo bazitema banyaga iby'umuturage, umutungo w'igihugu ukamungirwa mu muhoro? Ariko mu maraporo arimo arasohoka ibyo barimo barabibariga ahubwo mwebwe ko ibyo tuvuga ko bigaragarira ku social media zitandukanye hirya no hino. Muri eneo dukontorora hari umuntu wagaragaza twatwitse, hari umuntu twariye. Baravuga ko hari abo mwafashe ku ngufu, hari abo mwishe, hari abo mwashyize ku ngoyi. Ibyo byose barimo barabibarega, bafite ibimenyetso by'abantu barenga 100. Bwana munyamakuru, abo bantu barenga 100 wambwira bariho? Wambwira ibitsina byabo? Ni umugabo, ni umugore, niki? Barabavuga rwose umubare w'abagore, umubare w'abana, baragenda babavuga. Ibyo ngibyo ni leta ya Kinshasa yabishyize ahagaragara. Bwana munyamakuru, leta ya Kinshasa urayizi cyane ndetse kundusha. Ibinyoma byabo ntabwo bijya bishira. Icyambere cy'ikimenyimenyi gikomeye cyane nuko leta ya Kinshasa ikorana byeruye na FDLR. Isi yose ibireba ikarengeka naceceka. Ni igiki cyaba kiri
cyarusha FDL. ariko ibyo irabihakana leta ya Kinshasa, ahubwo impuguke z'umuryango w'abibumbye hari icyegeranyo zakoze cyasohotse mu gihe kitari cyagera kirimo kibarega yuko mwebwe ahubwo mufashwa n'u Rwanda, bagatanga ibimenyetso bakavuga ko hari indege zaje zifata amafoto, ibyo byose bakabigaragaza. None se izo ndege zafashe amafoto zifata ishusho ritandukanye rya Kaneziyo n'umunyarwanda, ibyo bimenyetso by'abasirikare b'u Rwanda bashingira kuki? Bashingira ku byo babonye bambaye, bagashingira no ku mafoto yabo, ni ukuvuga amasura yabo. Bwana munyamakuru, ifoto ifotowe Bunagana yerekana umunyarwanda koko, hari igihe amanda kuka bavuga ngo uyu ni umunyarwanda. Canisius Karemera Munyarugerero. Tukivuga ibyo aho muri Kongo kandi ejo bundi kuwa gatatu akanama kaone gashinzwe umutekano kafashe icyemezo cyo gukuriraho ibihano leta ya Kongo, ibihano byo kugura intwaro. Nyuma yaho hasohotse amatangazo atandukanye y'ibihugu byo mu Burayi ashyira igitutu kuri leta y'u Rwanda ngo ihagarike guha ubufasha umutwe wa M23. Twashatse kumenya niba icyo gitutu ari cyo kiri bufashe, maze twitabaza umuhinga mu byo gukemura amatate Joseph Sebarenzi uri muri Amerika. Nabanje kumubaza niba kiriya cyemezo cyo gukuriraho Kongo ibihano kigiye gutuma ishobora guhashya imitwe yitwaje ibirwanisho irenga 100 ibarirwa muri icyo gihugu. Ubundi urebye neza ntabwo wavuga ko Kongo igiye kugira ubushobozi bwo guhangana n'iriya mitwe yose iyirwanya mu burasirazuba bwayo, kubera ko biriya n'ibibazo bigendanye n'uburyo igihugu giteye n'inzego z'ubutegetsi, cyane cyane inzego z'umutekano. Ntabwo rero kugira intwaro nyinshi ari byo bizakemura icyo kibazo, uretse ko bizagira icyo bifasha. Ariko ikintu bizafasha kurusha ngira ngo ni nk'iriya mitwe ifite imbaraga kuriya wa M23 cyangwa se M23, kuko wo ni umutwe urwana nk'igisirikare cya leta, bafata uturere bagakoresha ibitwaro bikomeye. Hariya rero ho hari impinduka ishobora kuzaba, kubera ko Kongo izabona intwaro nyinshi, ndetse n'abayigurishaho intwaro nabo ntabwo bazongera kugira impungenge zo kugurisha intwaro kuri Kongo, kubera ko nyine umuryango w'abibumbye wakuyeho biriya bintu byo kuvuga ngo banze gusaba nk'uruhusa cyangwa se babanze bamenyekanisha ko bagiye kubikora. Ni ukuvuga ko abagurisha intwaro kuri Kongo baziyongera. Kongo nayo kandi itangiye kugira amafaranga, nayo ifite amafaranga yo kuzigura. Bityo rero nubwo bizayigora guhangana n'iriya mitwe y'inyeshyamba mito mito, ariko bizayorohera guhangana n'iriya mitwe ikomeye irwana imeze nk'ahari igisirikare cya leta kuriya mu mutwe wa M23. Ni ukuvuga ko wo birashoboka ko hazaba impinduka rwose. Joseph Sebarenzi, reka mbere yuko tujya muri baza muganga banze babwire yuko ejo mu kiganiro cyacu cy'imvano imvano tuzagaruka ku gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru giheruka kubera muri Qatar. Ubu rero ijambo ni rya Yvette Kabatesi mu kiganiro baza muganga. Mwiriweho neza. Igisebe cy'umufunzo cyangwa ulcère de jambe gifata ahagana ku maguru hasi ni indwara igora kuvura, ariko ngo ishobora kwirindwa igihe umuntu yivuje hakiri kare ikiyitera. Uyu mugoroba turi kumwe na muganga Cyrille Semana. Ibyo bita igisebe cy'umufunzo kwitabira bita ulcère ni akaba ari uburwayi bufata uruhu n'inyama ziri munsi yarwo, ariko buvuye cyane cyane ku mpamvu ituruka ku itembera ry'amaraso rero ritagenda neza. Iyo ulcère rero cyangwa se igisebe cy'umufunzo akenshi gikunda gufata mu maguru hari munsi y'amavi kugera hasi, kikaba kibanda ku bantu bashobora kuba babyibushye cyangwa se bamara igihe kirekire bahagaze, ku buryo bigeraho bigatuma amaraso atagenda neza mu mubiri wabo. Ubwo rero bihuriye he no kugira ngo amaraso atagenda neza bigereho azagira ikisebe? Hari impamvu zinyuranye ziterwa nuko amaraso atagenda neza. Buriya imitsi yacu itemberamo amaraso irimo ibice bibiri. Hari imitsi ikura amaraso mu mutima yajyana mu mubiri, n'ikura amaraso mu mubiri yasubiza mu mutima. Imwe bayita vene, indi bakayita artère. Iriya mitsi rero ibyimba ku kirenge cyangwa mu kaguru ibyara ulcère niyo bita vene. Iriya mitsi isubiza amaraso mu mutima. Ariko na za artère nazo zishobora kurwara rimwe na rimwe nk'iyo zaje infection zikatuma amaraso adatembera neza, ariko akenshi na kenshi biturwa ko iyo mitsi isubiza amaraso mu mutima iyo bagize imbaraga nkeya. Buriya mu iyo mitsi isubiza amaraso mu mutima cyangwa n'indi mitsi isanzwe
itembereza amaraso habamo utuntu mo imbere twakwita utubuye dufunga kugira ngo amaraso iyo atembera azamuka asubira mu mutima atagaruka hasi. Icyo gihe utuntu hari igihe tuba dufite ikibazo cy'uko tudafunga neza, noneho amaraso agasa naho asubiramo hasi mu gice cyo hasi, noneho bigatuma iyo mitsi ibyimba. Iyo ibyimbye rero igihe kirekire nibwo ujya kubona ukabona aho yatemberaga oxygene cyangwa se wa mwuka duhumeka ibuzemo aho ngaho, intungamubiri zagaburiraga icyo gice cy'aho ngaho zirapfa, ntiziboneka. Hanyuma icyo gice kigapfa, bikabyara bya bisebe. Ibyo bisebe akenshi hari n'igihe biterwa n'uko ya maraso yirundanyije, nayo rimwe na rimwe yabyimba cyane, hari igihe yangiza icyo gice aho ngaho ari, ku buryo ibyo bisebe bivuka. Ni ukuvuga ngo niyo rero uruhu ruvaho rugahita ruhinduka igisebe. Yego, uruhu ruvaho, n'inyama ziri munsi y'uruhu nazo zikangirika, noneho bikabyara igisebe. Icyo gisebe kirije no kukivura, kubera ko iyo igisebe kitazamo oxygene ntabwo gishobora gukira vuba. Niyo mpamvu ibyo bisebe ujya kubona ukuntu bimaze amezi n'amezi, hari n'imyaka bidakira. Ubwo se muhitamo bafashe iki abantu kwa muganga bafite icyo kibazo? Icya mbere ugomba kubanza ukamusuzuma ukareba impamvu zabiteye, kuko buriya ibyo tutavuze nuko wenda hari na ulcers ziterwa na infection za microbe, ariko si nyinshi. Iyo ari infection zabiteye uvura infection, ulcers zikagenda. Ariko izo zatewe n'amaraso atatemberamo neza, kubera ya mitsi bidakora, igisubizo iyo ibisebe byaje byanze bikunze kugira ngo bikire wa mutsuko kwa muganga ujyayo bakawukuramo, hanyuma bagasigara bavura cya gisebe. Iyo igisebe kitaraza, kugira ngo wirinde ko hazaza bya bisebe by'umufunzo, uvura ya mitsi, nabwo ikize ntabwo bya bisebe biza. Ibyo twavuga ko ari nk'uburyo bwo kubyirinda. Birashoboka se ko ushobora kubivura mbere igisebe kitaraza bigakira? Yego, ni ukuvuga ngo kwirinda bya bisebe by'imifunzo ni ukuvura ya mitsi ibyimba, babyita varisi. Kwa muganga bafite uburyo bwinshi bwo kwivura. Hari imiti bafata, ushobora gufata mu kanwa y'ibinini, ituma ya mitsi yaregutse isa naho yegerana, amaraso agatemberamo neza. Hari uburyo ushobora kwa muganga batanga utuntu tumeze nk'amasogisi umurwayi yambara, ku buryo asa naho asunika ya mitsi ikegerana, noneho amaraso agatemberamo neza. Ibyo bifasha umurwayi. Hari n'ubundi buryo bw'imiti kwa muganga bashobora gutera muri ya mitsi igasa naho yegerana nabwo. Kwegerana mvuga ni ukuvuga ngo kwa kundi yagutse isa naho kwaguka bigabanuka, noneho amaraso agatemberamo neza. Ubwo ni uburyo bunyuranye bashobora gukora. Ubundi buryo wenda ni ukwirinda za infection, igisebe umuntu yagira igisebe akakivura kigakira vuba, ntakireke ngo kimare igihe kirekire. Mwari muvuze ngo ibi bisebe by'umufunzo ni ibisebe bitwara igihe kirekire kuvura. Muga, nta complication cyangwa se ibibazo bishobora gutera ibi bisebe? Complication zirahari. Cyambere agira ububabare, ikindi agira ni ukuba yumva amaguru ahora asa naho aremereye. Ikindi ni uko biriya bisebe akenshi iyo bitinze hari ibisebe bijya bibyaramo kanseri. Ikindi ni uko uruhu iyo rukomeje gupfa, ujya ukabona akaguru kose gasa naho karwaye. Buriya ibisebe bifashe ahantu hanini, hari igihe byaviramo n'ingaruka, umurwayi akaba byatuma bamuca n'akaguru. Muganga Cyrille Semana watubwiraga ku bijyanye n'igisebe cy'umufunzo gifata ku gice cyo hasi cyo ku maguru. Ni naha dusoreje, twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo. Ikigali ni bwasanduku amabaruwa 2790. Email ni bazamuganga@gmail.com. Muramukeho. Arakoze Yvette Kabatesi na muganga Cyrille Semana. Reka dusubize ijambo Florentine Kwizera atwibutsa amakuru avugwa hano muri BBC. No kubibutsa fere yuko mu Faransa hari umuntu yisha abantu 3 akomeretsa abandi 3 mu mugwa mukuru Paris. Ubu ubwiwe akaba yakomeretse ari kwa muganga rero mu gihe bagisuzuma yuko ubwo bwicanyi bwa bwavuye ku macakubiri afatiye ku rukoba. Hari ibimenyetso bikomeza gukwira byerekana yuko hari ubwinshi bw'abantu bandura umugera wa coronavirus mu Bushinwa, nubwo ibiharuro bitangwa na leta byovyo byerekana yuko ari bake. Ishirahamwe Shell ryimbura rigashora ibitoro rifise amashami hirya no hino ku isi ryagiye guha indishi ingana na miliyoni 15 abanyagihugu bo muri Nigeria barireze kubera ibitoro byasesetse mu karere kabo. Naho mu karere k'ibiyaga bigari, impuguke z'umuryango w'abibumbye ziravuga yuko zabonye ibimenyetso bigaragaza ko u Rwanda rukora ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23, ariko ibyo u Rwanda rurabihakana. Hagati aho uwo mutwe wa M23 uravuga ko wavuye muri Kibumba iri mu birometero 20 uvuye i Goma. Reka nshimire bagenzi banjye bamfashije gutegura kino kiganiro na Stuart Wiri wari mu binga bw'ibyuma. Mugira ibihe byiza.